Bambatar polling station along independent candidate Jeronan Sipen Mikey Patupon. Mukhang Telapen Vikits Chepamando. Rong Supi Presbyterian Fellowship along Preaching Station Kang Pupon. Kardom, Nili Karbia Berta Tanbang, Tare Chisong Tiron, Non Bertang Tonpen, Arjekta. Bampatar polling station ang Kang Rong Crania Arada Tumpen Jeronan se independent Uwekimia candidate Pen MEC Kilig along Kitordunji upon Mike Pedupon. Labang so mailong anirong pipen mai chepem puponsi mai ke phalam thebabo syncropensi pachinipon lapen sonjet hansi pensi aluhi ka pachinia por enlo bang so mailong rong crania rada tum chetong dun man peng penon ke bang GMEC ke liga hut ke thordun je bang pu jerhon hanse independent owe kimia candidate chetong dun lapen amparta lolit das Ron Singh Teron Ruby Singh Inti Sumitra Goyari Protima Toppo Ambika Rong Pipi Nancy Baglari Rupta Timungpi Binati Supi Lapen Rong Rup Along Independent Pen MEC Kitordunji Jirhonan Selong Kachirabdunatum Chetodunsi Mayardi Pidun Bortoman উপস্থিত হওয়া জিলা পরিষদৰ প্রতিদ্বন্দ্বী মাননীয় জিহান হানসে ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপবিষ্ট মাননীয় রবি সিং ইংতি ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট মাননীয় রং সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া Jangmini Pai Thongkep Arni Anerlo Porpai ke Thomapur Dimapur Al Baptist Church Burma came along graduation amai kepeman Mrs. Alem Nunglapen Kachephem po mailong Bible Kaporhi pen Arnamar Domsi Mai Kang Pualun Ijer Lun Pensi Laso Mai Chenglo Adun tu sayang dengateng pen invocation asingla wailing pen welcome note Temjen Yangar Pensi Enponlo scripture reading Aron Teron na pen asingla longchar atum pensi porhi ponlo Junior student at tumapan power of dream laso api speaker Reverend Mango Lemtur associate pastor pensi Arnamalam Thanlo laso api student at tumpen word from the heart on behalf of graduation student pen Mrs. Lusing Liu Panme adun to presentations of award and conferring of degree and diploma lake chairman principal and academic dean atum pensi pajerlo chose speaker pen graduation student atumapan Arnamar Domsi ahir jume hang pilo mai kachikak alun ijer lunsi kijuda kardom Reverend Wati Kichu associate pastor DABA pen Ardomsi graduation amai misen pen pachunlo jongpon sinang Pirthelong ke ason kapre ka Charlie ason do tebon seta mukrang terang alangli kebang deng undet pen alangli Dimapur Burma kem along kedo Convenient Institute of Theology and Mission College along Surihini Rakrenia ningkan pen Charlie Dunsi Surihini Rakre poan kaporhi pajudunlo mukrang terang lake anon terang lapen linat Teron piasopo adagwam lapen alangli Monduli laki NKBA angkang Lakijan Baptist Church mukrang terang alangli Bachelor of Theology BTH kemando na pot asar pura asar pilapen Monduli asoratum anta aningarong rentilo non alangli college puthot Charlie Dunsi puthot MDV anta ke Charlie Jia Panchi Sigbomland Dipurong supi ang kang rong supi along kedo rong supi Presbyterian Fellowship at tumpen preaching station kang po amay kepedopon po si Berta ng Pali. Jangmini Pai Thongkep Arni ada por Pai Kresia por pen kapang chengpon amay long pastorate chairman tokarong pipen kachephem pupon amay long sayang deng aputhak pastorate secretary Holison Ingleng pensi parjupon lo lapen Arnamalam ka parjupon laki kapatik tangateng pen karbieng long Presbyterian Mission Field Pen Field Secretary F.
pachunga pensi than polo Jesus Christo aphan ke kroita matum arna maphan kangduk kardom ziadim laben dirta keme kapacetak adim keplang ziapan neli ingpulo arna kadau kabe klem thekabang bangso preaching station aphan pahir jume ra pate japon nang Ajay megateng pen arnikang sampor pai hini apor pen rongsupi Presbyterian preaching station along kechari ponjia phan dikon inghoi ke thoma phan arona teng pen bang ke thoma phan ingwai pon kangwai bang ke thom adikon lake horen thangcho binar soning ti lapen ratis rong para phan si ingwai pon lo lapen mondulia sai mensing rong hang pen si arna meher jume hang pi pon lo non malam so pora phan dihena pharman bertamo ington ponik sinen আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Netrajoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihinamo pipotot birta lawang tulo. West Karbi Anglong jiri kendeng hawar mukhi marong along long lake ang lempen usumar. Bange thoma pran kila birta kang dangpen jiri kendeng hawar arat munduk chipipon rinti. Birta kalong teng pen jang mini phaing ko resur cap arni jerpo bangke thom kijui dampen hem long tu nang chelile datlo. Kijui damalong long lake ang lempen apran kita mau somara tumamen ke rupon rong pi arta ningkan cap sarlong hanse arta ningkan krehini ningkan cap auso ringpo rong pi henlo long lake ang lemalong usumara jarong sendel ke thek long pen si usumar bang ke tom ki thiar pum long ponlo পেট বুডি কেনেকা খন্ধান উলালে কেনেকা গম পালে যে ইয়াত আছে বুলি পেট বুডিটো মানে পাইছো মানে তেখেতৰ ইয়াতে মুনা
মোনা পাইছিলে মানে এতে ঘৰৰ পৰা মোনা লৈ আহিছিলে মোনাটো ইয়াতে এৰি থৈ দিছে মানে মোনাটো পাইছে পোৱাৰ পিছত ইয়াতে মানুহকেইটা হ'ব পাৰে বুলি বিচাৰিলে বিচাৰাৰ পিছত বডিটো পাইছে ইয়াতে পাইছে কেইজন আছিলে এজন ল'ৰা 3জন আছে নাম কি নাম এজনৰ আছে ৰূপম এজনৰ আছে চাৰলং এজনৰ আছে ৰেংকো তেওঁলোকৰ বয়স কিমান মান হ'ব বয়স মানে 6-7 সাল মান হ'ব ঘটনাটো আছে যোৱাকালি ৰাতিপুৱা মানে ল'ৰাকেইটাক মানে ঘৰ নাছিলে দেউতা মা দেউতা সিহঁতে চিন্তাত পৰিছে তাৰপিছত খবৰ কৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ গোটেই দিন পোৱা নাই ৰাতি মানে একদম ৰাতি খবৰ পাইছে যে ল'ৰাকেইটা ইয়াত ফুৰিব আহোঁতে মাটিটো পৰাওঁতে সিহঁতে বিপদত পৰি ল'ৰাকেইটাও পৰি গৈছে সেইকাৰণে দেউতাহঁতক খবৰ দি আকৌ ৰাতি আহিছে ৰাতি ওলাব পৰা নাই ডেড বডিখন আজি ৰাতিপুৱা ডেড বডিটো পাইছে মানে গাঁও মানুহকেইটা গোটেই মানুহ ইয়াত আহি জুমি পেলাই বডিটো ওলাইছে মানে Rong asor lapen usumar apia po tum kirika kuruk panahutsi jang mithong kep arni adap ner keba pormalom usumar bang ke thoma panta thek pon longlo ladak sodak pen chethan pon mimi alam ke lapu henlo jiri kindeng athana along postmortem na phan ke pon EG ambulance anta awe anam pen kithi ke roi I agari doseta akele ador ke soajok kisung ke phora da tum abidi jutkoklo la so puthak district administration pen kupitong sai kideng jini apora phan ing Hong Kong anchotlo dak tipai nang lang pu man dak ajarong hui ta thegong lok ma suhut bang ke bang jelong ri sumar tuma jarong son tin ko ma si dam ji lo ma phi bang so tipai ngai lo ma ge tumane or pon chek lo ha juan tal hui sumar bang hem chiwang wi den na si hem asor bang chumri lo ma si hadak lason jarong hui theklong pu sidak bang lo ka jarong nang long lo jarong long lu thik men hui long lo ma si la si neta dak si du po pu asi kaumri le ar kithi ar pum kelong kaman tulo Kebang ding tiwa bisak domasi utsav ninia parman bisak sumiti atum pen paterpi ponsi kasumari richo hidialong katalon pon jang mini phaithong kep arni bisak sumiti atum pen paterpi si kebang ding tiwa bisak domasi utsav ninia parman kasumari richo hidialong aliralon pen talon pon labang so katalon pon amailong asam tiwa sumiti rapchun bang jogeswar bordoloi asu bangphu Bhabes Gogoi, Karbing Long Term Council Deputy Chairman Kangjang Terang, Karbing Long Term Council PWD Board Chairman Ramsing Tibung, Rapen Pinang An Kachubhapon, Kithigiding, Atumpen Chinglok Ongdung Arada Tumta Labang Sok Katalon Ponalong, Chetong Dunsi, RDP Dun. Birta Bang Kilapan si Kang Toniglo, Langi Bom Thakat News Channel, Dumit Hagme Korang Tu.